ibihe byiza amahoro y'Imana kandi gubwa neza aho uherereye hose mw'isi. Ngiye wumva kuri mikro nitwa Peter, guhaye ikaze mu kiganiro cyacu kuri uyu muyoboro wacu kuri uyu munsi w'itariki ya 11 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka ni 2025. Guhaye ikaze mu kiganiro twaguteguriye kumbitangirire mu ngingo z'ingenzi. Ndakubwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahawe igihembo cy'uruhare mu gukumira no guhangana n'ibyorezo ku ruhando mpuzamahanga by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Mu Rwanda kandi bukubwire ko ikirombe kiri mu kagari ka Kanyana mu murenge wa Rugendabari mu karere ka Muhanga cyagwiriye abantu, umwe yitaba Imana gihita gihagarikwa. Nkubwire ko kandi bujye mu mahanga, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yasabye Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo kutazarenza manda yemerewe ku mwanya wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndibuze kukubwira kandi ko muri icyo gihugu Archiepiscopi Gatolika w'umujyi wa Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, uyu ni Kardinale Fridolin Ambongo yagaragaje ko atizeye niba Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe ngo za Amerika azahagarika intambara mu burengerazuba bw'igihugu cyabo. Kandi ndajya hakurya cyane y'imipaka ya Afurika nerekeze mu gihugu cya Brezir. Perezida Luiz Inácio Lula da Silva wa Brezir yahigiye kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zashyiriraho ibicuruzwa biva mu gihugu cye umusoro ugeze kuri 50%. Naho mu mugabane w'Uburayi, Madame Marine Le Pen uherutse gukatirwa n'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu aho rwatesheje agaciro ikirego cy'uyu mudamu cyo gusaba ko yakurirwaho ibihano yafatiwe bimubuza guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Reka ibyo ngibyo maze kukubwira tuze tubyinjiramo mu buryo burambuye muri iki kiganiro naguteguriye ku bufatanye namwe bakunzi iwacu mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi. Reka nitse gatoya nsome ku mazi hanyuma ngaruka tubyinjiramo mu buryo burambuye mu kanya gatoya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iri rizwi ku izina ry'impine rya OMS ryashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku ruhare yagaragaje mu gukumira no guhangana n'ibyorezo byugariza isi. Icyemezo cy'ishimwe cya Perezida Paul Kagame cyatanzwe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Nyakanga n'umuyobozi mukuru w'iri shami ry'umuryango w'abibumbye. Uyu nguyu amazina ye ni Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mu nama yaberaga hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano hagamije ubufatanye mu gukumira, kurwanya no guhangana n'ibyorezo bitera isi yaberaga i Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi. Amasezerano agamije ubufatanye bw'isi mu guhangana n'ibyorezo yemejwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa Gicurasi uyu mwaka wa 2025 n'ibihugu birenga 120. Ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi unahagarariye u Rwanda muri Loni Urujeni Bakumuratsa niwe washyikirijwe icyemezo cy'ishimwe cya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abinyujije ku rukuta rwa X rero yagize ati Dr. Tedros yashimiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'abandi 20 bagize uruhare mu guharanira ko habaho amasezerano y'ubufatanye mu guhangana n'ibyorezo. Ni ishema gushimira ubuyobozi bw'u Rwanda buteza imbere urwego rw'ubuvuzi rudaheza akarere na kamwe, by'umwihariko budaheza Afurika. Ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya X ya Ambasade y'u Rwanda mu gihugu cy'Ubusuwisi Geneve bugaragaza ko Perezida Paul Kagame yashimiwe kubera uburyo yaharaniye ko habaho uburyo bwemewe n'amategeko kandi buhuriweho bwafasha gukumira, kurwanya no guhangana n'ibyorezo bitandukanye. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyashegesha isi mu myaka ishize, u Rwanda rwagiye ruzamura ijwi rusaba ibihugu by'isi n'imiryango mpuzamahanga gukorera hamwe bitegura guhangana biruseho n'ibindi byorezo bishobora gutera.
muri Kamena y'umwaka wa 2024 ubwo Perezida Kagame yari mu nama yabereye mu murwa mukuru w'Ubufaransa y'i Paris igamije gutangiza gahunda yo kwihutisha ibijyanye no gukorera inkingo muri Afrika yiswe Africa Vaccine Manufacturing Accelerator AVMA, yagarutse ku buryo ibihugu bimwe byoroherwa no kubona inkingo mu gihe ibindi cyane cyane ibyo ku mugabane wa Afrika n'ibikiri mu nzira y'amajyambere bibura aho bizikura. Ati icyorezo cya COVID-19 cyatwaye ubuzima bw'ababarirwa muri za miliyoni, ariko kinagaragaza isura nshya y'ibijyanye n'ubusumbane hagati y'ibihugu byateye imbere n'ibiri mu nzira y'amajyambere. Iyi virusi ntabwo yigeze isiga igihugu na kimwe kitagezweho n'ingaruka, ariko kubona inkingo n'ibyifashishwa mu buvuzi ku gihugu byari birimo ingorane n'ubusumbane. Imibare igaragaza ko Afurika buri mwaka ikenera inkingo zifite agaciro ka miliyari imwe y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ikora gusa izingana na 0.2 kw'ijana. Ndacyari mu Rwanda, mpindure ingingo nkubwire ko ikirombe kiri mu kagari ka Kanyana mu murenge wa Rugenda bari mu karere ka Muhanga cyagwiriye abantu, umwe yitaba Imana gihita gihagarikwa. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cy'itariki ya 9 z'uku kwezi kwa Nyakanga, ubwo abakora muri icyo kirombe bajyaga mu kazi nk'ibisanzwe. Umukozi ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Rugenda bari wasigariye mu nshingano umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge Bizimana 6 Beli yabwiye itangazamakuru abakozi bagiye mu kazi nk'ibisanzwe bageze mindani imbere mu kirombe harariduka. Yagize ati ni abakozi bakorera sosiyete yitwa Daba Supply bari bagiye mu kazi nk'uko bisanzwe mu gitondo saa 2 imbere aho bakorera harariduka. Mu bantu batanu bari barimo umwe niwe witabye Imana, abandi barahunga. Bizimana yavuze ko abo barokotse bahise bajyanwa kwa muganga bahabwa ubuvuzi ndetse ubu basezerewe, uretse umwe wakomeretse ikirenge ukiri kwitabwaho n'abaganga. Yavuze kandi ko nubwo iyo mpanuka itafashe igice kinini cy'ikirombe, ariko cyabaye gihagaritswe by'agateganyo kugira ngo ubuyobozi bwacyo bugire icyo bubanza gutunganya. Ati twagiyeyo nk'ubuyobozi dufata umwanzuro wo kuba tugihagaritse by'agateganyo, twereka ubuyobozi bwaho ibyo baba bakosoye harimo ibyitwa gutega, nibamara kubirangiza bazatumenyesha bongere basubiremo bakore. Uwo mukozi yagiriye inama abakora n'abakoresha mu birombe kubanza gukora ubugenzuzi mbere yo gutangira akazi ngo barebe niba nta hateza ikibazo harimo nk'uko biteganywa n'amategeko, kuko aho habaye impanuka bigaragara ko bitari ibyakozwe. Yasabye abakoresha mu birombe gukurikiza iby'amategeko agena umukozi n'abakozi, bagaharanira uburenganzira bwabo mu kazi mu kwirinda ingaruka zijya zigaragara. Ati amabwiriza ateganya ko umukozi ukora mu kirombe yaba afite ubwishingizi kandi afite amasezerano y'akazi. Umuryango wuriya witabye Imana iyo sosiyete yawufashije gushyingura unahabwa impozamarira, ariko hari aho impanuka zijya ziba ugasanga ibyo abakoresha ntibabyubahiriza. Turasaba abaturage gukora ubucukuzi ibyo byose babihawe kugira ngo nihaba ikibazo babone ibyo bagenerwa n'amategeko. Witabye Imana aguye muri iyo mpanuka yari umusore w'imyaka 25 y'amavuko. Reka ibyavugwaga mu Rwanda bisorezaho nitse gato, hanyuma nze twerekeza ku biri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Turabihera muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko turitsa cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tuze no kwerekeza ahandi hatandukanye mw'isi muri iki kiganiro cyo kuri aya manywa. Turi tariki ya 11 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka n'ibihumbi 2025. Reka nitse gato hanyuma ngaruke twerekeza muri ibyo biri kuvugwa hakurya y'imbibi z'u Rwanda.
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Christian Chiwewe Songesha wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi k'Ukwakira umwaka wa 2022 kugeza mu kwezi k'Ukuboza umwaka wa 2024. ari mu bihe bitamworoheye kuko urwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza ntirumukuraho ijisho. Kuva mu kwezi k'Ukuboza uyu mujenerali Christian Chiwewe ni umujyanama wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibeto mu bikorwa bijyanye n'igisirikare. Amakuru mabi kuri we yatangiye kumenyekana mu gitondo cy'itariki ya 9 z'ukwezi kwa Nyakanga uyu mwaka ubwo General Major Maurice Nyembo wahoze ari umuyobozi w'ibiro bye ndetse na Lieutenant Colonel Adreta Mwiza ushinzwe umutekano we by'umwihariko batabwaga muri yombi. General Major Nyembo na Lieutenant Colonel Mwiza batawe muri yombi nyuma yaho General Christian Chiwewe ashwaniye na General Jean-Claude Yave Kabeya akubiro by'inama y'igihugu uyu umutekano isa 8 z'urukerera. Ibyatumye Christian Chiwewe ahaguma kugeza abukeye. Urugo rwa General Christian Chiwewe rwagoswe n'abasirikare bo ku rwego rw'iperereza ndetse banataye muri yombi abarinzi be kuva ejo hashize ntawemerewe kurusohokamo cyangwa se ngo arwinjiremo. Mu batawe muri yombi kandi havugwamo bamwe mu bayoboke b'itorero rya General Christian Chiwewe Rishya Église de l'Éveil du Congo. Ubwo General Christian Chiwewe yari umugaba mukuru yihanangirije abasirikare bagambanira igihugu na President Felix Antoine Tshisekedi mu gihe ihuriro AFC 23 ryari rikomeje kwambura abasirikare be ibice byinshi mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu musirikare ufatwa nka pasiteri mu itorero rya Rishya Église de l'Éveil du Congo yigeze kumvikana mu rusengero rwaryo avuga ko mubo adashobora kugambanira harimo Fachibeto ariwe perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'Imana. Ntabwo impamvu abo hafi ya General Christian Chiwewe bafunzwe no kugotwa ku rugo rwe iramenyekana, gusa bivugwa ko ashobora kuba akekwaho kugambanira n'ubundi uyu perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo no gushaka kumukura ku butegetsi. Nkiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatoye umwanzuro usaba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kutarenza manda yemerewe ku mwanya wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umwe mu myanzuro abagize inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika babona ko ishobora gufasha iki gihugu cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugarura amahoro no kwimakaza ubwiyunge hagati y'abanyekongo n'ihame rya demokarasi. Bagize bati duhamagariye leta y'Kinshasa kurwanya ruswa yaganje ikanashyiraho imiyoborere n'inzego nyubahiriza tegeko bikorera mu mucyo, byubahiriza inshingano bikanubahiriza manda ziteganywa mu itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abagize inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye leta y'Kinshasa guhana abantu bose barya ruswa n'abanyereza umutungo, ibituma iterambere n'ishoramari bidindira bigahungabanya gahunda y'amahoro. Nk'uko bigaragara muri kopi y'iyi myanzuro, binashyigikiye ibiganiro bihuza abanyekongo bose byateguwe na Kiliziya Gatolika ndetse n'itorero Anglikani. Bashimangira ko bishobora kuzana amahoro, bashimangira ko bufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugomba guhagarara, abayikoreramo bakoze ibyaha bagahanwa. Mu mitwe yatunzwe agatoki harimo FDLR ndetse na ADF. Umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Moise Katumbi yagaragaje ko yishimiye iyi myanzuro cyane kuba Perezida Tshisekedi adakwiye kurenza manda 2 yemerewe n'itegeko nshinga. Moise Katumbi yagize ati uyu mwanzuro urasobanutse cyane, nta manda ya gatatu Perezida Felix Antoine Tshisekedi yemerewe uko yaba ameze kose. Itegeko nshinga rigomba
kubahirizwa. Uyu munyepolitike yashimye inteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaragaza ko yatanze ubutumwa bukomeye bwo gushyigikira abanyekongo. Ati uyu munsi birenze ibindi bihe Amerika iri kumwe n'abanyekongo. Mu mpera y'umwaka 2024 abayobozi bakuru b'ishyaka UDPS riri ku butegetsi bwa RDC batangiye ubukangurambaga bugamije gusaba abaturage gushyigikira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yaguma ku butegetsi na nyuma ya manda ya kabiri izarangira mu mwaka w'2028. Aba bayobozi barimo uyu munyamabanga mukuru w'iri huriro ry'amashyaka UDPS Augustin Kabuya basobanura ko Felix Antoine Tshisekedi akeneye igihe gihagije kugira ngo asubize Repubulika Demokarasi ya Kongo ku murongo muzima, kandi ko abaye agumye ku butegetsi igihugu cye cyagira igitinyiro. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachibeto yazengurutse intara zitandukanye za Repubulika Demokarasi ya Kongo asobanurira abaturage ko itegeko nshinga rigomba guhinduka, ariko Katumbi, Martin Fayulu n'abandi banyepolitike baramwamaganye bamusaba kudakora kuri iri itegeko nshinga riyobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndasoza ibiyavugwaga muri aka karere nkubwira kandi ko muri Kongo n'ubundi ari Episkopi Gatolika w'umujyi mukuru w'iki gihugu witwa Kinshasa. Uyu yitwa Cardinal Fridolin Ambongo yagaragaje ko atizeye niba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump azahagarika intambara yo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Vatican ku murwa mukuru Kristo mw'isi ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Nyakanga, Cardinal Fridolin Ambongo yibukije ko Trump yagerageje guhagarika intambara ya Ukraine n'Uburusiya kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo yasubiraga ku butegetsi, ariko ntacyo byatanze. Fridolin Ambongo yagaragaje ko ibisubizo bya Trump ku makimbirane ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nta musaruro bishobora gutanga, ko icyo ashaka mu gihugu cyabo ari amabuye y'agaciro aho kugarura amahoro. Yagize ati yagerageje iki gisubizo muri Ukraine ariko ntacyo byatanze, ariko iwacu bose bari kwiruka batewe ubwoba na Trump. Nyuma yaho u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bigiranye amasezerano y'amahoro bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald J. Trump yavuze ko kera kabaye intambara imaze imyaka 30 mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo igiye guhagarara. Ibi yabishimangiye tariki ya 9 z'ukwezi kwa Nyakanga agira ati ntekereza ko mu byumweru biri imbere abayobozi b'ibihugu byombi bazaza gusinya amasezerano ya nyuma. Yakomeje agira ati tugiye gusinya ihagarikwa ry'intambara iteye ubwoba imaze imyaka 30. Cardinal Fridolin Ambongo yasobanuye ko kugira ngo amasezerano y'amahoro atanga umusaruro, abanyekongo batuye mu bice biberamo intambara baba bakwiye gutegwa amatwi kuko aribo bazi ukuri kw'ibibazo banyuramo. Ati turambiwe ubu buryo bw'imikorere, turambiwe ibisubizo bitari byo, turambiwe imyanzuro ifatwa hatabayeho gutega amatwi ababa mu mutekano muke. Mu masezerano u Rwanda rwagiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibi bihugu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije gushyigikira ibiganiro by'Doha bihuza intumwa za leta y'iki gihugu zikorera i Kinshasa n'ihuriro AFC 23 kuko ari byo bigamije gukemura amakimbirane y'abanyekongo bihereye mu mizi. AFC 23 isobanura ko amasezerano y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo azakemura agace gatoya rwose k'aya makimbirane bitandukanye nashobora kuzasinyirwa i Doha mu biganiro byatangijwe na leta ya Qatar muri Werurwe y'uyu mwaka. Ibi byavuzwe n'umuyobozi w'iri huriro Corneille Nangaa wagize ati niyo mpamvu AFC 23 ishima gahunda ya Doha iyobowe na leta ya Qatar isaba leta ya Kinshasa ibiganiro bitazikuye
n'ihuriro ryacu hakamijwe gukemura impamvu muzi y'iki kibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru, intumwa za leta y'Kinshasa na AFC M23 ziri i Doha kugira ngo zikemure ibyo zitumvikanyeho mu byiciro by'ibiganiro byabanje zaherukagayo mu ntangiriro z'ukwezi kwa Kamena uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Reka ngewe imite mva ku mugabane wa Afrika nigire muri Amerika y'Amajyepfo nkubwire ko Perezida Luis Inacio Lula da Silva wa Brezir yahigiye kwihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zashyiriraho ibicuruzwa biva mu gihugu cye umusoro wa 50%. Brezir n'ibindi bihugu byinshi bidafitanye ikibazo na Amerika byashyiriweho umusoro w'10% ndetse niwo uri hasi cyane. Gusa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje ko ubutegetsi bwa Lula bukomeje guhohotera Jair Bolsonaro wayoboye Brezir, bityo ko bikomeye umusoro w'ibicuruzwa biva i Brasilia uzatumbagira guhera tariki ya mbere z'ukwezi kwa Kanama uyu mwaka. Bolsonaro wayoboye Brezir kuva mu mwaka wa 2019 kugera mu mwaka wa 2023 ari kuburanishwa icyaha cyo gushaka gukuraho ubutegetsi bwa Brezir bwa Lula wamutsinze mu matora yabaye mu mwaka wa 2022. Trump yavuze ko Bolsonaro ari umuyobozi wubashywe cyane ku isi, bityo ko adakwiye gukomeza kuburanishwa. Yasabye leta ya Brezir guhagarika kumuburanisha. Lula yatangaje ko Brezir ari igihugu kigenga gifite inzego zigenga, bityo ko zitazemera ko hagira umuntu uzitegeka gukora ibyo ashaka cyangwa se kuzigenzura. Uyu mukuru w'igihugu utajya kunda kujya imbizi rwose yamenyesheje Donald J. Trump ko umusoro wa Brezir izashyirirwaho nayo izawushyiriraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwihorera. Agaciro k'ibicuruzwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Brezir kageze kuri miliyari zigera kuri 92 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2024. Icyo gihe ibicuruzwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje i Brasilia byari bifite agaciro nka miliyari 49 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ibyo yakiriye byo byabarirwaga muri miliyari 42.3 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyemezo cyo kuzamura imisoro hagati y'ibi bihugu gishobora kuzabigiraho ingaruka zikomeye kuko Brezir ni umufatanyabikorwa ukomeye wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bucuruzi inyuma y'igihugu cy'Ubushinwa. Inacio Lula da Silva ni umugabo rwose utajya avugirwamo kandi utajya arya imboga mu gusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akazibwiza akamenura muhini rimwe na rimwe. Reka mve muri Amerika y'Amajyepfo mbisoreze ku mugabane w'Uburayi, aho ndi kukubwira ku rukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa muntu rwatesheje agaciro ikirego cya Madame Marine Le Pen cyo gusaba ko yakurirwaho ibihano yafatiwe bimubuza guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa mu gihe cy'imyaka 5. Muri Werurwe y'umwaka wa 2025 umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Champs-Élysées yakatiwe n'urukiko gufungwa imyaka 4 no kwamburwa uburenganzira bwo kwiyamamariza ubutegetsi mu gihe cy'imyaka 5 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union. Madame Marine Le Pen, ishyaka rye n'abandi bantu bakomeye muri ryo bahamijwe ibyaha byo gukoresha nabi asaga miliyoni 3.3 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaratanzwe n'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Inteko ishinga amategeko yari yaratanze amafaranga yo gukoresha mu kwishyura abakozi bafasha abayigize mu mirimo yayo ya buri munsi. Madame Marine Le Pen n'abandi bakozi 20 bo mu ishyaka rya l'Assemblée nationale bayakoresheje mu nyungu z'ishyaka ryabo. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa buvuga ko Madame Marine Le Pen yakoresheje ayo mafaranga
yabonaga yishyura abakozi b'ishyaka rye mu Bufaransa aho kuba abafasha abagize inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union. Ibi bivuze ko iyi nteko yaba yarateye inkunga ibikorwa by'ishyaka rya l'Assemblée nationale kandi bitemewe mu mategeko y'uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU. Iki cyemezo kigifatwa, Madame Marine Le Pen yatanze ikirego mu rukiko rw'Uburayi bw'uburenganzira bwa muntu asaba ko cyakurwaho. Wa gatatu w'itariki ya 9 z'uku kwezi kwa Nyakanga 2025 nibwo uru rukiko rwatangaje ko rwatesheje agaciro ubu busabe bwa Madame Marine Le Pen. Byari byitezwe ko Madame Marine Le Pen ari umwe mu bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa yo mu mwaka w'2027 ni nyuma yo gutsindwa ayo mu mwaka w'2017 nayo mu mwaka w'2022. Nyemerera nge ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi w'itariki ya 11 z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka ni 2025. Nge nitwa Peter, nk'ibisanzwe ngushimiye ko wahisemo kubana natwe kuri uyu muyoboro wacu. Mwifurije kugira amahoro n'amahirwe. Dusubire mu zindi ngingo turi gutegurira mu biganiro byinshi tugufitiye mu masaha ari imbere. Turi kugutunganyiriza uko amasaha agenda yegera imbere, nabyo biragenda bikugeraho. Ntusibe kubana natwe. Ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 89 24 78. Advertise with me professionally.